Ia whatalofa atu I le pei mamalu o le tatou tunuu ua mawhai o na maua mai le tatou pokalama o le whaapoponga fo I le tatou pokalama le neva yaso ua ta ua o le Outou Manuia o le tusao atu le tatou whale whasalau I Long Beach, California, le United States o Amerika o le tau o ona o Misipouena Tagaloa o le whaafoina le tatou pokalama. A o se unga lima I le si ufonga o le tau Full Radio Samoa Ministry I nei California ia o le tofai atu le epa o lo whaafoina le tatou ID, IT, ma o lo filifilina I a tatou musika. Ia pe lava na masani I tatou I lewa yaso ma lewa yaso mo lava na avela tatou whaatu avela tatou whaamuamua, sua le tuli a wale li o ainga, ia o le tatou tatalo pe o na masani ai. Me lea whanau no mailo wa ao, mafuta mailo mauli. Au la o te ina le tatou mafutanga I le talo. Tatou ifo matalo I le tua. E mo I lava upo le pese pe ina whato a mātou whalongolongo I ai. Le loto le tangata ua nau ia te oe. O wā ua e whaolaina o ia. Le mafuanga le mātou te pese ai ma pese ai pea. A wā ua e lawe ina ma e whaolaina I mātou. Nei le oti, nei le angasala. I ma le whaamai e. Alu I lungo le whonga I le ele. Lea ua vai tufo e sulu le tino ua mafuta mai lau whanau I le neifo I pokalama. Na la ngona I le I mātou I le nganga whaafutai. E te le tu lafo ina I mātou. Mafuta mai lo wanganga pa ia. I le nei au nanga. Ina ia manuia ia tau mawhainga ia I uatu le vi ingo lawa fio. A ta ape fo I matu ua I mātou. I mātou ta ape ma le nei mautinoa. O lo soifua lawa fio. Mai te whina ngalo manuia I tangata. Manuia mai le ali ie. Ona lo swafa o mātou te talo atu ai. Amen. Yesu e o saunei o le mawhai ona o whangalo ina loa lofa e sili e se taimi o te whangalo ina whamanuianga wa e saunia whawhetai I loa lofa e ui ina whainga tau ua o I loa nei, ua na o e Yesu, o te sai. Ua o sa nei, whakapau alalo, sisi o lima I a te hoi. Yesu e whawhetai, I loa lofa, I mea uma, ua e whaia, ngā o koe lofa. Yesu e whawhetai O lea lofa ua e whania I lunga o le sātau ina ia whamana lauina O au anga sala
you if I fit hello, I love te whatalo whātu le. Malu fo le tātou tunu o lo mwhai ona maua mai le whaapoponga o le tātou po kalama ua whaasua le Outou Manuia. Whatalo whātu ia ohana au tanga vaia. Ia. Whatalo whātu fo ia soli. Lo mafuta mai le tātou po kalama le ne fiafi. Mai ohana whapea o leise po kalama I wanga se ngase sunga i toa whenga inga lana vacation, LOL. Ioe. Le ai, e te tawa ana whaile tātou po kalama. Mo I lātou e leo sila fia sa ave sina malolonga le luwa yaso taruai. Mewa umautinoa tui. E te tau le tio foi a tuu I le whetawina o tulafono e se fulu. Tulafono le alo na wha. Ie e mana tua le aso sa pati e te whapaieina. Ona e pe te taua ona iei sina koma, sina sa pati, sina malolonga. Le tio foi ta mao le kalesia. Umaro lava le whātau sanga. Mo tātou le I tutuila manua. Ia alo whewhau wha malolo. Mo tātou I polumsawai ia umaleono tausanga I o naru leo le whewhau wha malolo. Atono e tawhe mai le tulafono nalo na wha. Ia le fwoi la o fwoi mai le lua aso talu na malolo. E se mana I o mele o te whao. Mo fwoi la vanoe mafutai nai aingo le Washington, Seattle, Washington. Whape foi Portland, Oregon. Ia ma vasol no lua na mai la ie, Hawaii. Ia ma le tinao ngā ruenga. So mafuanga nai ele ie nia dato whaopoponga I vaiasu rua o mawai ai e mana iale le whaima ma malolo. Toi fofola le fala. Toi timata le upenga. Toi whaamata le sapelu. Tau. Pe o isi nā metafor, o isi nā alanga upu. O isi nā muanga ngana. E tu le iai le nei upu moni ma le I suppose se whai walo filima. Taua. O le alea, o le whai o malolonga. A o utala vau ma malosi fo I e pese I o le mele o le vacational se me whalave lave. A ta alu e pese I e tatele I loa alu. Wai alu a e telefoni mai le ofisa. Fesidi mai po a me la whai. Ia al me o le malolonga e tawa o na maoni ai. Tawa o na whai mo le maoni. Ia o Seattle, Washington, o meu o wiloa I le stetele nā ma le nuu nā o le nuu e timunga tele. It's very rainy. Ia wa matawhila na malulu. O lau mai tau iai o lo le label economy. Wa matawna whewa I ma busy freeways. Ainga fo ina mafutai o lo le leia lato ngā ruenga. O lo ngā rulue fo I fast food I tu lai le vai aso. Ia mofele avanoe asiasi nai ainga I Portland, I Oregon. Ia. O mela na mawa ai I Portland, ne pese I o te le tangata homeless. Pasi tua fa le lunga le freeway, le ta wafe I tua ina I loa ai, le matitivo o tangata. Ai tua ai le freeway o lai, pae mai I fale I e. O lo I le graffiti I tua atu. O pese I o le mata mumuli tangata au mai I fafo le matitiva. Pe ua matitiva. Yeah, I would say matitiva fsanga. Ia me mo le ta matitiva fsanga. O le mata muli ia le homeless e a maila na fale I e do I lungo le mele. Afe mafe la fai o tangata e basi I le freeway Portland.
ia o malulu fo i le nā stete. Ia ai ese fo ale vainga before a tātou i LA le 710 le tate moli mawina i fo i tōtele o tangata e o mai lunga i LA ia na mai le i lalo le LA River i ona toa i o latou fale i o Duffel Freeway. O te nofo pēr mo ofisili po le ale mafuanga ala i ona toa latou fale i isi o ngā ele tō ina isi o ngā ele. Ma le mela o iloa, e ata mai foi homeless. E iai ia o ngā ele le au iai le malosi anga a Long Beach. E iai unincorporated areas o LA County. E le lopo o e owninga. A latu la le leo Long Beach i le homeless o lo nofo i lungo o le freeway lea. Le LA River lea. On the familiar homeless, I think on that ilo jurisdiction. You don't have standing. Ele so wai ya ilo ele o te no foi lunga. O lo ele nei or unincorporated area of LA County. Ai la se officer se leo e pale whenga i matou i o le sheriff. Ai le o le Long Beach PD. So lo winga lo tala atono lo e fo inai tosi ni inai lea stete ma le stete. E ata mai ala to e o lai. E wa o le sila mea na o moli mawina ma o ai i Hawaii lava ia. Il vaso muli le malolonga. E pei olo o iai le distinction a whape o oe o se tangata Hawaii. O oe o ninga atoa le motu. E iai lo sao i ele. O oe o le sulio ki kamehameha. Pulea oe po whea toa ia. Lo whali. O le mea nana o mori mawina Hawaii. Maila latu prokalama le nana pasia whaalitula fono i le afe i wase lau lua se fulu. E o mai nei lava lo tama whaia dulei. O le tula fono la whapea e to e whaafoi i a tangata nu o Hawaii i o lato lau ele. Mai nala i eila lato department o lo o whaafoina le nā whaiwalo filima. Mai pe lus tolu afe la whai o tangata o lo i le waiting list. O lo whaatili la i le taimi e whaua i le department lea i a whale ma whai ona nofo i tangata. Ia e pawala le lona e te tauna ma whai le tangata lea ona tutongi le pe menu le whale. E se fo il whaingata. E se fo il whaingata o leo o mai tu la fono. Ia te wha fo i tangata o le ele fauni o lato whale. Ia e whau i tupe. I le mawhaiona whape atu a mela ia o lo whanua lea. Lea ia whau le lei lava le department i Hawaii ia whale. O ni whamela ia o le whale la lea. Ia o na tau lea tolse la wafi. Ina whaasolo la ia o lusfu tolu wafi tangata i le waiting list. O le tangata lava la e qualify mo le pe meni o le whale tolse la wafi. Ia o tangata nai malo ile. Ile lottery lea. So pe o le nana o maita wina i le homeless community, well, everywhere. O tangata ata ma mai foi. Mai le whaingo fie, ele na ona tatu whai atu lei o ese mai nana, e matanga mena atu te whaia. Ia e foi ia lona, e tipi, e tosi. Ia te tau o tangata ne. O lo o whatanga ina i le nofo i lungo le freeway. So anyway, o matamatanga le nā ma le asia singa fo i ainga mai masani le deirua vai aso o mawai. Mai o le memo mua na o maita wina, e se le te leo le disconnect i le vao le mele tatou te vai TV ma le internet. Mai le me tupu. So e se leta mai o e whaelele e te vai atu i tala o mai o homelessness in this case. E se alau vai le TV, e se lau savali i e lau ele ma e loa le mea moni le tangata. E te pea o leta mai whaelele, e se leta mai tusi, e se leta mai theory, e se leta mai practical. E se ale
le ata mai le poto lea maua e oi le aonga. E se le poto lea maua e oi pe a tango iai. So o me mo na o mai ta wina pese I olo iai se fe te e na inga I le va o tala o lo tātou maua mai televise, ma le internet. Fe te e na I mai ma mea o lo tutupu moni nei no whaanga. O no wha mawhau le ngata whalai le homelessness issue. Ia o le COVID. Wa me ina ma whainga malanga iai. Ia na mao I le lotu I le sosa. Salo pero se 10%, se 5% o tangata whai ala to masks. A le to te le lava le ni mask. Ia o la lotu masalo pe 5 tangata. Ia o awai fo I to na I ma mena I ainga pese I olo ia le. E pese I mai le TV o lo fete na I tangata. Ia ata talatu I le ai a whai alau mask o whai lau mask. A le whai alau mask e pe le whai alau mask e alo mai tangata mai au. So e le common sense whai ala me le tula whono le tustusia. E pū lea ai ia le whemali wa I o tangata ia ma le exchange foi. E se mai nei lo le mele tātou te mata tu TV. E pese I o lo tau mawhai e whaatu leisi manatu I lungo leisi manatu a pe fete e nai manatu e lua I lungo le TV. But when you're actually out in the country, in the real world, there's not that much uproar. E leo manino whapenale ese o tangata. Me o wilo tau leisi whatalo o bump. O leisi nā mea leo o whai e tangata e lawe ina mai ai lato. E whela ainga na whai atu e lela amau atu wa whi mai sole, Reverend. Se ana o se isi lava vai tau o le tausanga e leo pe pesi e wha mai. Whai tatu I kofe. E taru ai ona o le pe pesi wha mai ia. Mali mai ia. Wha mali mai ia. I wha lalo mea lei. And then I said, I understand. I totally understand. Me nana ma leo atu I Salt Lake City. O apesi o penale winga o the community na. Ainga Samoa. Ia, ainga Samoa. Ainga Samoa. Ma o tele tio foi. A le winga lo tala. E te tauna mawhai I tātou o na whapaleni mena lua. Ne te ua nofo tātou mani manatu sole. Le mafo whawari I tangatari. Aua. O le mamao I tātou mai, let's say, from the lack of agility. I oane I le whatufunga ina I tātou I whatufunganga e whiamana amia I tātou e survive ele pandemic lea. O le tā mau tātou I ni langona, ni masani, ni whisota inga. Ia e leo mawhaia I tātou ona. Negotiate le mea lea. E pe o le mena nā laina mā leo I Salt Lake. Utah. A le mele nana o mori mawina. So lo te leal le tena inga. So afa pela o paule mea if all you're consuming is the content from the media, right? Let me just tell you there's a big disconnect from that platform versus what actually happens in the real world when you actually take a trip. So mata no fela Malaysia o nei famila tala. Oi. O te le loa nana e alu e te whao. Fa pe foi o tō Democrats e no nofo I o tō basement ma tō no nofo I ma. Ai e te tauan whaatufunga ina I tātou umalawa I whaatufunganga na. O mantu e nai ia le winga leo toma leo so o le li mantua foi le te milana faali ele li ona so ele ye toma saulo toma fai atu so o tu le li e fe me alantala melantala a le pa I lava lo lima il mena la tu ye fa ale tu lo lima I lona I tu le mena la tu sunu ye le tau o te le tali tonu lava
So o le winga la o lau tala o leisi le nā tū ke ta tātou ie Kirisiano whatutua i le tua. Malama lama i le tala o le tātou whatutua. O leisi nā tū ket. O le tali tonu vave tātou i tala e tangata e au mai. Mata fo i TV e tawa tātou mata mai loa. Ia, ma whaina se ser whai whiau. Reverend, ma whaina se oi. O whai lava i mea ia fufola atu li Outou Manuia, ia fufola lava maleanganga whaai tete. Maleanganga loto maulalo. Oa, ma whaina se so melana e tauna whaatufunga ino mai tātou. Ima melono lua la le tā ua o le sapati. E te tau lava i le tangata whai ngā luenga, o na ko pano ni taimi, ni tūlā, ni aso, ni newa aso. Ese mai se taimi e alu e le metu ufua. Ia whamasani tātou e malolo. Mai se ilatou o whengai ma ngā luenga mafa. Ngā luenga mafa o le tino. Ia mai se fwoi ngā luenga mafa o le mafufau ma le nganga. Aua le alu lava. E tau lava ona tau si sapati ma whapa ia iai. E leo manatu lalu whai au o se aso whapitoa e peo le susā, mo i tātou ia kalesi protesano, ia po le aso na i fo i mai nei o tātou so nei le tonu wha e peru ma le lotu aso fitu e leo lo manatu e tāua se aso. A o lo manatu e tāua le whai o le malolonga. A whapete whinga ruenga i le sā, i mana e pe a sapati le songa fua. E le ngata fo ilai le tasi le aso i le vai aso. E ta fo ne e mawhau i nai tu la o le aso. E le ngata fo ilai nai tu la po ni minute o le aso e ko pano mo le li. Ia te tau fo ina tātou ko pano tātou taimi mai i social media. E tau nei e se taimi tātou te whaalaina ai mai le being on all the time. Tau nei se taimi e te pēa i le Facebook. E tau nei se o mwhai a tātou e tools. Whai ane whai atu i le lau telefonia o le vā i le se fulu. I le fiafi se i o i le 5 i le vavea i o te mina e o te whalawe lawe mai ai. I ana pē umala i o mea. Nai me laiti whapena e mawhai o na whaatawa i nai e tātou le sapati. I so se level lava. Ia, mai tele mea o mawaina ele nei fo i sapati. O ani benefiti o sapati. Ia, tonu e mwhawhena tanga i lava oe ia te oe lo soifua le mea lo e iai. Tonu e fo i nisi benefiti o sapati ma le malolonga e te whaapopo i laulisi. Pese i o le me mua lava moa o i le malolonga lea o le whaasiringa malosi. Te le lava o te minelu vai aso o le whai o le moe. Whai o le malolonga. Ia moa lava le fitu le valu i tu la e moe ai. Ia whai fwoi nai naps moe i le uli. Moe teimi e le whatulanga i nai le moe. La ngona lava le whaafowina o le malosi. La ngona fwoi i le tupu o manatu. Le si melo na lua na o maua mai o whaatufunganga fou. Wa o umatusi o na whaitau istusi. Mamata na whaitau. Te le lava noe whaalongo i podcast. Whaitau i tala i mea o lo tutupu i le lewa enga le tunu, uma lewa enga le tunu. Whaitau alato newspaper. E malisi mea o iloa. E peye e loa e lau telefoni po o whea le tu o le lalolangi o lo AI. O whateita inga na maa skipiro lawa i Hawaii a matalona sau ads a Hawaii. Le tatala atu le Facebook ia a mai le ad for mai o tu la fono le a Hawaii. Le tauna test o le coronavirus. Tauna negative. Ia au le urufale o le motu. So o nai mea nai na o maua mai i le malolonga, maua le whaatufunganga fou. Le sia mea na uiloa o le sui o lau tangai. O le sui o lau perspective. O le alava se perspective o loo ia te oe. You just pay attention to what's going on. And
It'll be informed, it'll be challenged, it'll be affirmed. Ia e suia lava le perspective afa pe e sui le nofoanga e te malanga nga e atonu le mawhanga whanale na malanga o tātou tua a. Ia sui fo ia le tangai. Ia o le si benefiti o le malolonga o tala fou. Upu fou. Whaapopo nisi upu ila utu vangana. Whaapopo nisi tala ila upusa tala. E ile ainga na mato mafuta. To toru ala tangata. Ia le fale te le. Salo pe 5 pe ono potu moe. Toru falta ele fonga fale lua. Lua toru ia car garages. To toru ana i tangata. Lo iai. Ia awo mafuta fo ima ainga toru putu moe lua falta ele wal fase e tua. Sfuru 5 la fa e tangata lo iai. Ele me tupu pa expose o e me moi. Ese foi low perspective. Ese foi tala forward e mafuta iai. Al me al ne o ilo e tatu tangata. Ese ale ta ua ia ila tō le tua. Ma ese alo lato talitonu ile manuia o lo lato maua. E mai le tua. E aunga mai ate ia. Ia. Ato no mwhai whauna whisiring ian mena mo i da lato ia e mwhaun tato whapea wau. O manuia le si ainga e pe le manuia le si ainga. O lau amo le mau e pese i e tuli manu lava le manatu lea. Po whea lava o i el tangata Samoa. E mau sali lava lo na whatutua i le tua. Whatutua i le tua. Pe ale leimea. E o foi lava i te me whale tonu ai. E whatutua pe ale tangata Samoa i le tua. Ia ma le benefiti muli la il malolonga lea. Ma wale teimi e mafutai ma lau pele. Na mamalanga whatasi mareta to lua. Lea ua whaitau nei le tolu sfultau sanga talua na whaila ma ainga. Wa mato e mawhau i tua. Teimi fo ina tau whale tonu aisio ma ainga ma matalie ia ma tanga na whai. O matalie nei la iai. Le usa bali tolu sfultau sanga ale teimi a o tupu nei whala lave ma whale tonu fo ina ia ma me whai. Ele isi sina fia ata. Ele isi sina fia talie i te mina. Sa serious uma. Sa avele se pe o se me mamafa. Ia me la o whamatale ina le benefiti na. No, e taua benefiti na. What would you rather have? Would you rather spend time with people that you don't like, or would you rather spend time with people you like? People that you've supported over the years, they've supported you over the years. So pe benefitil nana o mawele uvaya so o mawai. I got an opportunity to spend time with my wife for 30 years. Yeah. Fa popo I foi o nisi benefiti isa foi fa malolonga pe alu. If so swani fo I ne ato tole manuia o le tua. I lo fo I soifua. Ina ia mawhai e tātou o na utul manuia le nā. Io tātou fo I o langa. Io na pāsi do le I tangata. Wan me moni lava a le o ia I tātou. Ele mwhai on tātou tu ina atu inisi. Ia la tātou pese le vai e foe. Io na wha au le o tātou tanuanga I le situ. I'm only human. I'm just a man.
Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Do you remember when you walk among men? Well, Jesus, you know, if you're looking below, that is worse than that. Pushing it so deep, they crowded my mind. Lord, for my sake, teach me to take one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. One day at a time, sweet Jesus. That's all I'm asking from you. Just give me the strength to do every day what I have to do. Yesterday's gone, sweet Jesus, and tomorrow may never be mine. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. Lord, help me today, show me the way, one day at a time. So ina ia tula se le pine lungo le vanga mo mona tato prokalama tu sa fer malo longa afa pe se tio ata mata upsili e mfaiona ona characterize ile malo longa le pe ole pule tu si lalo ia no ole inu eto po le malanga mama ile nei malo longa ma wal taimi feta we tusi mafuta tangata ese mafuanga o famtale na ile nei tala ona o le isi le nei fatu funganga yao ona maua i lato o lo fonga mai la tato borokalama o le alfa tu funganga o le inu eto o le alawinga o le upuna le o lo se i mai i le tala ia kitiona i le whengainga mua. Whapea le tala a o polonga Israelu i Amitiana. Ona whatulai mai la i e le tua i le teimi ma le teimi o le soifuanga o le nuu e lawea i ma whaola o la tu tangata. Ia nā la ia le whamasino na o kitiona. Whamai le tala ua manatu ia
le tua, te tai o le nuu, ia langa le to i lalo o lātou tangata, ia o naru leo le vala au. O i lātou uma e ua fiu i polonga, o i lātou uma ua fiu i a mia o mitiana, o i lātou uma ua manana o e langa le to i lalo o le tātou utunu. Ia o maia i ia waru le vala au, whamaile tala e tolu sifuru afe, mo na tupu le awhai o tangata na show up, tangata Israelu. O na whatu leo le tua kiti ono to tele. La me le vae a ele. Ai inisi e ini alatou ai ta lafu i a inga, tue foi, ai inisi o matutua o latou tama, matina, matua tausi tue foi. Ai inisi na i latou lava tamatane o latou a inga, la le ini suli. Na tue foi la ia, la ngai umailo latou wola i le taua lea. Whapenana whai e ki tiona, pe ona whai mai e le nganga o le tua i a te ia, ona vaea la i o le au tau mai le tolu sefulu afe i le sefulu afe. Wa e tu ki tiona i le au tau o tutoe, ona whature i le tua. Alea, me le tua to tele. Ave le vaitafe. Ave lo le e ki tiona le sefulu afe le vaitafe. Whamaile nganga o le atua e kitiona. Fili lava na i latou o loo inu eto i le vai. Lisi vanga le naipe e sasalu a latou te penanga. Lisi vanga na mana o ina ia lelei uma mea uma, ina ia sao whamantalanga, ia lelei upu, ia, vanga nai o ilfale. Vanga ia pese i eto le vai. Peo ni ta i whau se i tulo. O tangata na e whailau au tau. Toru se lau tangata na tuto i le asolna. Ia le si vaenga uma. Ia le pasia le suenga. Le nātou se lau na langa i e kitiona le to i lalo o na nuu. Mai le se lau fase furu, se lau toru se furu afe la whai o tangata mitiana na lātou tau. Al melna nai oto mai e le pokalama le whatufunganga lea o le inu eto. O le whaise ia saoni upu, o le whaise ia sasaru le lei, o na whatu a inu la ia o lau tamaftanga, lau vai, ai inu eto. Mai ro manatu o le sina whatufanga mo teimi whapenei. Isi anei teimi e afe mai e manui e ainga malelei loa. Ala ufe mai e langa le ready mātou, langa le leiso mātou no foanga. Tele i o me whapena e pe sa salu i e tātou. Ia ai le whaai au ngā ina e le tua. Ia o tātou tangata, i le whainolo finangalo. So le mele nā tau na whaatufunga ina o mai a tātou inu eto. E le miti afu o le mātou o lotu. Nā e whaonga le mātou ministry e ai luma le nganga lea. Say what you mean. E tangata o lo whaatitali se ia sa o le leini a lātou upu, se ia le leila lātou tuvangana se ia mawhai le leia o lātou upu ona whaamatala manatu, ona whai leo se tala. Ai ainu eto e le whainga o le ngaluenga. You say what you mean. O upu lava wa mai ele tua i ate o ele teimi upu nai wha ofo i manatu. E wa le mela tauna whaatufunga ina i le tangata o le nāla na whaiwalo filima upu. E te tau ona wheso o tailo na mauli ma le mauli lilo le tua. Wito se me le tau ona whai i le vao le iwa ma le lima. O se me le tau na ona whai bisi i o se ngā luenga po se tawhaonga. A te tau ana whai teimi umalava. A wheso o tailolo mauli ma le mauli o le tua. Ia. Ona whaonga ina la ia o ele tua i se awala whapitoa. Me whai fuina vea o e ma
whaola mō tangata. O te mantua ina aitu I le platform lea, a tātou amata mai o I le hall lea. Whai ai siauta mai telefoni whai lele la tātou interview mua. I tangata e tapena. Asa wale whaonga ina le tua. Luinga nā le upu e tawana inu eto. A tātou wa ai nei, le o te tele nei, Google, Apple, ma company te tele ia. Ana ia te mina amata mai garage. Na amata il tua whale o le ainga. No fu mawo whau I le tātou tafsi le whai le e whai nei Southern California. Ia na amata I le parking lot. O mea ua iei le nawa I teimi. O mea nao o whaonga. Ia ino si ala tangata. Ia whapea le winga o mea whamai Elon Musk e mua lava ridicule before they praise it. So, o le winga nā lau tala a whapea ia ise mta upsili e soani na te ao whaina le malolonga le o le nā, o le inu eto. Travel le hini tupe naoe mo meo maila o Iava Noa. Whaonga le red eye. Airlines whaile e whio aile pō e le ini e lato meals e tongo fie. Mena na mawhai e ona whio ai. Ia o le inu eto lai le tale a kiti ona. Le malanga mai le whengenga fō. Whamele li I o mai o te mana o I o tō watu e tala I le tala le o le malo le tua le pule whaatupu a le tua I le loto le tangata. Ato wō. Malanga mama. O le ta I lua pese vai. O le ta I tolu I ofu. O le te o mani e te tupe. O le fale mo mua te fale e talia o tō no fwai. A whapefo I le talia o tō ia. Ato watu se fale mo mua le tolo tō whamanuianga. A whape o ieinta ngata o le manuia. E le to e fōi mai le whamanuianga. Ia te oto. A whape le o ieinta ngata e utu I le manuia. A whape le se manuia oe. O manuia le tu. A whape le o ieinta ngata e utu I le manuia o le tua. E to e fōi mai. Lisi le mea leo na musu ai ulta ngata. O na elo na manatu e a vaturo lava le manuia le I nei. O na le toi I nei ai lea. Ia whamea tātou o li I lea ai. A whape a vatu e oe le manuia ai le o iai tangata e utu I le manuia. Ia to e fōi mai lau tō whamanuianga. So e mo ia lao le whanaungaunga o kalama le nei ia o tō manuia. But here's the catch. E te tau ona, you have to be worthy o le manuia le nā. E whapena fui pe a au mai au tō whamanuianga I lungo le ea. E te tau ona lava le capacity I mātou I nei ma le si ufafonga o le tai o fōu e utu I le whamanuianga le nā wa mai. Ale mwhai. I ona to e fōi le manuia le mensa wai. So e pe o le inu eto, malanga mama. I o mta upsilsili na o manatu e to whamanatu. O mawhoi tātou tala noa mua. I winga nei o le tātou whatufunganga. Ia le fo mo nei ava no fa manatu tuai. So inu eto o wol se saluina I ni mea wol papanu. This is something I learned from my sales career. Never sell with blah blah when you can sell with blah. If you can get the message across using blah instead of blah blah blah, well, use blah. E te mea lava launga al whaiwhiau. Ia wa lewa na tauna tu. Lewa na tauna uma. So a whapela I ese manatu whaelele mo I tātou I le nei aso. Ia o le nā inu eto. Malanga mama. Ia, taunu umai loa le whenga malanga I le aso nafi. Ia, whenga I lo mga luenga. Whai food bag, whai fono. Ia o le alai atu. Okay, o tātou segment le nā. O
vai aso muli na tātou mafuta e pe o le mta upusa tātou talanoina o le ava i le tamā ma le tinā. E soto e 2 faupu 2 tulafono e 5 o tulafono e 10 o le tua. Ma o le tulafono mua fo i lea e tawa vai e tulafono muli e ono. O loo talanoa nga i le pale whenga e o le isi tangata i le isi tangata. Pale whenga i le tangata i lo na uso a tangata. E se tulafono e wha mua. O tulafono na e va ia le vao le tangata ma le tua. Ia tulafono la na e 5. Ia matalawa le ia e ava i lo tamā ma lo tina. Ina ia wha lewa le vai o waso i le nuu o le afo ina mai le li ilo tua ia te oe. Ia sa tele ona tātou la lafo i ai. A olo i vaso o mawai. Ia mai o le fisili na silingia ai tātou o le ale winga o le ava. Peilava o manatu umafo i e tosi. A le nei prokalama. Ia e whalangolango lava i tosi. Ia e ile winga o le ava e ola i tutono o manatu. A whingatau na whaatino. E winga o le ava o loo iai lona upu moni i le whaatinoina. Ustai. Whaalongo le sinau ingo le whaaloalo. Matau. Ia e ava i lo te māmalo tina. Ia e matau i lo te māmalo tina. Ia e whaaloalo i lo te māmalo tina. O isina winga o le upu ava. Winga mua na e amatai le ava i le te māmalo tina. Ia a tilo foi la iai ona amata fole ona e silafia ma e loa nisi fo i tosi o le upule a waipe o le sina wha moe o le i Outou Manuia. O le wha moenga o le i Outou Manuia o wani a watu i neini tali. Ia la langa atu i neini fesili. Ia o wani i wha tonu atua e mātou i nā. A watu i mātou ni nai naunga manatu. Ina ia whau ai lo fale manuia i nā. Awa mele ua tupu nei i le lauta singa uma o le lalorangi. E mwhaia ona a watu i nei Long Beach ni manatu. Ia ona landla ia i nā ma whao ngai. E utu el manuia o le tuolo i nā. New Zealand, Australia, i po whela vasi mea o lalorangi. O lo o mafuta mai ai i tātou. O tulafono i e awa i lo ta māmalo tina le es tulafono i nā o le whanau. Ai mo tangata uma. O ai mawhai ona le a vea oe ma tamā. E mawhai ona le i aisau whanau. E mawhai ona ta ua o le tina. Ai leila vaseisi e le i aisona tamā po o sona tina. So o tulafono lea e le nā o tamaiti. Al tulafono mo tangata uma. Wa o tangata uma. E iai o lātou ta māma o lātou tina. Le toi mawhai e oe ona e maua le whiwhia o le ava. Se vangana o iai se isi whasilinga, se isi whata, se isi tosi. Te le mawhai ona e tali tonu i se tua mate. Te taulava ona fau mai. Pea le whaalia le tua i ate oe. E pe o le winga o le manatu lea. E le taimi e te aulua luala ustai i lauta mā as a manifestation o le ava. O na matua lola i o oe me whapea o le aila. E le winga le ava i lauta mā. E le na o le pau le winga o le ava i lauta mā o na o le ustai. Langa e istaimi e te tawen e le ustai. A tonu e whingatā ona follow le melna o le uta mawhawhawhau i se o whanau. E i teimi e le ustai e tamaiti i a te au. Ona te tau leo na ofisili. O le ustai e lea o lo na winga e le o ava. Po le ustai lea ona o lo i einisi mafuanga. So o le whaatufunganga la o le matua e le lusful dasi centenali. E te tau ona whapea ina lo lato whaatufunganga. Ia oa le na o le tasi le tosi o le ava i le tamāmal tina.
Ia mawhai fo i le mātua o na mawhauwhau isi tosi ese. Ma mena taua ia le whai o le tala. Taua ia na whai se kōmeni. Tau ia tala no, communications is very key. A wafo i le mawhai o na esi la fia le mea leo lo o ilo manatu. Pea o le whaasoa atu. Pea o le whai asa utala. Ia whapena fo i pea fuli tupe. Le mawhai fo ina o ilo le mena te whina ngalo iei. Se vanga nā ua tā mailau kōmeni. Au maisau tala. Ia o na mawhuleo le hawa noa tā te wheso ta iei. So, ai lea be sea ia le tā ua o le tula fono i lima. Ia e awa i lo ta māma lo tina. Ia o le sila mena whiside e tātou taluai. Whapewhea o na mamanu lau whanau ina ia awa i ate oe. Whapea e sau whanau laiti o matalo lua ainga. E whapewhea o na e ao o ina tamaiti ina ia awa i ate oe. Ia whamelitali li Outou Manuia. Mua oe o na e awa i lauta maa, ma lautina. Whapewhea o na mi ngao le whanau pe a whaiatanga i mai o ofo i ate oe, ele o i ate oe le nei winga o le awa, whaaloalo, mi ngao, matau, i lauta maa ma lautina. So whamelitali li Outou Manuia, amata ina, amata mua i ate oe. A whai o maali liu o mātua, ave lau wawa i nistangata mātutua o lo tō mafuta. Ave lau mi ngao i o mātua whaleanganga. Ave lau wawa i tangata mātutua o lo tō nuu. Tangata mātutua o lo tō ainga. Ave lau whaaloalo i sita māmatua. I la o tō building complex o lo tō nonofo i le apartment o lo o e vaia. Ia, ona si ia ile o le tala ia hana. Si la fia uma tātou le tala ia hana. Hana le whanau, e pā. Iu ia ina lo whangia lon tō lua. Ia pe ele ato toa lavalo na winga tina. Ia wai le uma whai ina whanau. Ta talo le ile tua. Ta talo le ile tua. Whamanuia mai le tua ia hana. Mawaltama, Samuel. I manatu hana ua whaalo alo mai le tua i ateia. I manatu hana ua salatonu le lao le whetalenga ma le fionga le tua i lona soifua. I se awa se lau ma se lau fo i sitina pā i lato fo i tupulanga. Ia le awa tatala i le tua lona manawa. Whanau mai ele tama. Na whamailo leo hana o whaalo alo mai o ia o le mea leo lea o whaalo alo atua i ate ia. Ia na awero leo tama, malu. Whatu ia eli leo staulang sili o le malu nawe temi. Ia lau o mai al tama le nei e whasoswani e whai au wheau. Whasoswani fo ia isi mea iau ngā ila ngā ruenga. Ia le tama le nei u kopano mo oe. Le kalesia. Na mai ele tua i ate au. Ia leo tua i ate oe. So, o le fisidi la whawhewhona i loa e Samuelu o na awa i lontina. Usta i lontina, malontama. Whawhewhona i loa e Samuelu na mi ngao i lontama, malontina. O le talilanga na i loa mai i lontina. Na wa aifo oie i a hana i lona whaaloalo i le tua. Whaaloalo i a eli. Io nana i loa mai i Samuelu. Na whaaloalo. Na awa Samuelu i le tua. Wa na awa mwhaaloalo lona tina o hana i le tua. Ia, ona na whaila ia o leisi fesili. How do you raise honorable children? Ia la tātu tato peselewa vai foe. Ia na whaawau tato tanoanga. Tui, ele namule ie. Say goodbye, Joe, me gotta go, me on my own. Goodbye, Joe, I'm gonna be road down the bayou. Oh, my Eve on the sweetest one, me oh my oh. Son of
of a gun, we'll have big fun on the bow. Oh, jambalaya, crawfish pie, a filet combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Big guitar filled for John and Big Ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bow. So we are, I feel and it me manaya. If I angalo mo, fa ala vela ve ai pese maia. Oh, matata tape vai la ala a million na ualava. Una sawia ta fa to fa ualava lea. Fia tele se fa ta ualo ai matata ata. E tau si pele le olo na va, e fa fo matangata. Tiri sa olo pe ya yo se meo te fa yo mo oe. E tele pisu pa fa una patapa a telefo i mamo. Oh, jambalaya, crawfish pie, a filet combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So we are, ta fia and it me manaya. Fa angalo mo, fa ala vela vea e pese maia. E matata ta pe vai la ala a million na ualava. E puna sa we are ta fa to fa ualava lea. E fia tele se pata ualoa e matata ta. E tau si pele le o na va, e fa fo matangata. Sa olo pe yo se neo te fai mo oe. O televiso pa pa una patapa a telefo i ma boe. Oh, jambalaya, crawfish pie, a filet combo. Oh, 'cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Oh, big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bay. Here we go. Oh, jambalaya, crawfish pie, a filet combo. 'Cause tonight I'm gonna see my Cheryl Mio. Big guitar filled for joy and big ale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. So pe o tali na alfesili fa feona e na e o ina lau fanau ia ava ia te oe. No se me moeta una fai momola wava yo mantua. Ia, wa ye te meiti. Fa pele oi. Se lava o daddy lontama. Se lava o mami lontina. Te fui nava. Ia, na fesili la ia, fa fela na e ava i lontama ma lontina. Lisi upu e ave le si upu e winga tutusa male ava i lutama o le wha mafa. The word honor literally means to attach weight to. Parents are to be treated as weighty people. O na winga e tata ona mamafa la dato ave o la dato whaatu i o tātou mātua. O mawhawhau a whape whaisa tātou tapo inga e te taulava o na ta pena le lei ni upu. E te tau o na ta pena le lei launga. Ta pena le lei upu le ta talo. Ta pena le lei fo i pese. Mo sa tātou tapo inga po sa tātou whaatue i le tua. Whapenale winga o le manatu lea. E tau fo ina whapenao na tātou ave le mamafa i o tātou mātua. So whawhelao na whamawhaina e tātou mātua. Ia matalawa le whaalongo. Matalawa le whaalongo. Ia whaalongo i lao ina alo tama. O fo ina ngalo ia te oe, le upu fofoutua alo tina. Awai avea ia mea
me te tiu ai, te wailo wao. Upule le fata oto mo fa upo valu leiva. Pe o le nganga lava o le tua I matua ia whasoa atu se potolo ia I latou whanau. Tumina tue le ase matua e whabelantala ia le atu una o mele lei I nei ave me whale tonu I lau whanau. Le o au tumina o ia ta mai se o whanau. Masalo whapena uma ia matua. Ia me pito silio na whingata. Ole o te whalonga tamiti. Ole o te wata mai uma fo I to fuma le telefoni. O so soani fo I le Google. O mena o whingata ai o na whalonga. Atono me whena whingata o tato whalonga I o tato matua. Isa o tato matutua o tato wata mai e me le loe daddy. E me le loe mom. Ia e le tatawana ve sea mai le whatufunganga le ia tato le whatufunganga o le whaalongo. O le whaalongo. E tawala ona I ulava lau whaalongo I le tua. Whai ona whataitai ona e whaalongo I o matua. Whai ona whataitai ona e whaalongo I tangata ata mamai. I tu ua o nuu. I lato Outou iai ia le Manuia ma le nganga o le tua. Amata ina. A o lau whaalongo. Your ultimate listening has to be towards God and see what God is doing in the world. Memo molna. Taune e whaalongo I o matu. Melon lua taune ustai. Taune ustai. Whai atulo ta mai le me whai. Ia, ustai. E le vai teimi le nā e le vāo le sifuru tasi, sifuru lua, sifuru tolu tau sanga e whesiringia e le tamititi le tau on mena ustai. E whapeane e ustai mai au ele titi. Ia, e te iloa ale le tau on mena. Ai o mai lo lava oi le vai tau le nā o sifuru tasi. Te mile amatai ona whaid palpala se tu lo o teine, te mai tai. Ia ma amata fo ona te le secretion o le testosterone I tau le lea. O mata ona build a lato muscle. E whapela le vaai e tangata Israelu o ina e te tau e ona whaile mele o le bar mitzvah po le bat mitzvah mo teine. Pero sauninga le nā e transition mai ai o e mai le tamaititi I le tangata matua, teine titi, I le teine matua. Mwhaina tuai mo nistama mo nisteine. Whawhaina vave mo isteine. Po istama e pe o le area level nā e amatai ona sui le tamititi ma whesiringia e ia le tau o le mene o le ustai. Ina ua umale nā ona whaatonu le lei le lua tausanga. Wa le sile me ale le lei le whaatonu ina. Mwhain kawa e tātonu me le ale le lei le whaatonu ina le tamititi le vale o le lua tausanga le tau tausanga. E mwhaina amata ina le ustai. Ai aoro lale te mi ua sui e chemicals o le tino. Ia ua atilina 3x be 4x le ustai. Ai le winga o tala assuming o nana le leile ma manuina o le tamititi a o lua I le tolu o le tausanga. Ma o le nei ua ustai. O le silale te me toe whati le ngalu. O vai atu o e se auna langona pe a mafuta maisi tangata of the opposite gender. Mo tatou ia heterosexual. Mo tatou e whawhawhine. Well, mo me alofa. O la upuna wa ave e sui ai le upule o le whawhawhine mo me alofa I le ainga ma le ainga e whiosofi ia hormones na le tino pe alato wa ai atu I stangata for of the same gender. So le ala me whaumumila utala ona e taua le ustai ai o le ustai fo e tauna ona iloa e oe maka ia o le ustai right around 2 to 4 years old o ina amatai a lele ma manuina o le tamititi le lua le whatausanga ina ia taua ia te le ustai ia
e toi fati le ngalu le ina o sui chemicals o lona tino mo te au o mi fa solo atol dama. Ia ma fete fo ia tino o tini pito i lunga. O ina e toi revisit ai le mea lea o leo stai. Whamaila le custom le culture Israelo i nei ba mitzvah il da mediti. Be bat mitzvah i fo i teniti. Ma ole mo ila tau lai malama i le tū namalanga nu o tangata e pelu. E whapea le tala e whaile sauninga. E invite mai tangata. E pea o me ia whai fo e tātou. O na ofo i na atu la ia o le tamititi le nei. I le tua e vema tangata matua. E pena fo i la ia le tini titi. Ma whapea la le tala. Tu titi a whapea e whai atu ia mātua i le tamititi. E mawhai ona e leu sta i au mātua. A te tawane e se mafuanga le lei. Mo tātou wā mamanu kirsiano o te mitonu ale le e sa idi el to telo tamiti vai afa fe au o te mitonu ale fa pe ia mai tamiti se fa tātou sa idi se fa tu nai va senga na almena ma fu mai ai ona na wa mata na sui le tino le tamiti mal tini titi wa mata na pese I o fisilingia e ia oi o lubinga lau tala ele o mose na taina le papa. Pele taina fo e mose le papa ana pese ina whaiatu le tua ia mose. Whaisau upu le papa. Oi o tusi e lima ele I tusi e mose. Ia le ana uola mai a ui e le o ngā sā whamai o tusi e mose. So a matau na whesilisili da me titi. O na maua lole o le avanoa le nei ma le malama le nei ma le tioata le nei. E pese ia whaatanga ai o na leu style da me titi o na matua. Ia ate taulana I se mafuanga. A whape e eise usta I ultimately a tauna whai, e te tawana whai le tua. So o te mantuaina le taimina. Le usta ia lo ua fine ia te au. I ma ese whinga tau le mele ele. I se mātua. Wafo ele o whai atu nei le tala. Whai atu le mea te tauna whai. Ia ele o le mena na whai. Ia o le utoa ngā fo ila le sasa awa o matua. O tau tua upenga fo I upu. So o le mela na shift e malama lama o le mātua. Na matau na mawale mātua le whatufunganga o le whesui ai o nofoanga. O no whapele a whapea o a o se tēnei titi whatoai umaile high school se furuwaru tausanga. A le na naulo loto I la o wō. O le ala o mea whai. Ea o le tari, o la umea na whai, le mea na whai o a whine. So o le mea la ua tupu ai, pe ua tupu ai le nganga. Le ale upu whasa moe nai le empathy. Pe ua empathize oe ma le tangata. Ia le tangata whai ua mata na matua na ewa aia o la ititi. Ia le ua mata na matua. So wha umilal tala ona o le fesili e whawhewhena e awa I lo te māma lo tina. O le tali lono lua o le ustai o matua. A te taufo ina ustai malo mo tinoa. E le teimi le lava I le nā. E le teimi outgrow e o le mena. Ia aua lava ni outgrow e o le ava. Le ava I lo te māma lo tina. I le roma mua whau pui lusfuru I le tolus furu. O lo o lisia I e paulo le tele ma le ano noa I o angasala e te tauna whaai tete I hei tātou. E pei o le mana o fua I mea le loto tua oi. E pei o le loto leanga. E pei o le whesio tangata. O le amio wha what's deceit? Wha fōlinga.
o le manao i le leanga, o le ita i le tua, o le lea mi o tonu, o le whaamalingi toto, proud, whaamawalunga. Ia whaapopo ai la male. Ma le leu sta i matua. O whai umana o le nalisi ia whaapopo i le leu sta i matua. So isi nanga sala matu ia ele, mana tua polo. O le leu sta i matua. E whamailala na tala i le whaupue, tolus furulua o le tusi laval na. O i lato e whaia ia mea. Te tau ia i lato le oti. So availu ta mamalo tina, whalewale vai na o waso i le nuu fo i natu le li lo tua i ate oi. Ia, whatalofa atu ia whata to'o. Ia, whatalofa atu fo ia Tala Bailey. O lo mafuta mai le tatu po kalama i nei aso. Ia, o le menana talu oi tatou talu ai. Ia manatu muli la e whai oi le reflection e le vaso talu ai. Pisa e le reward. E iai le tutongi, e iai se me maua e oe pea e ava i lo ta mamalo tina. O le ale mea, e wha umi ai o waso. I nuu fo ina atu e lo tu e atu e. Pe me le lenta finau ai. Well, finau an ta whawhisoa i ai. Tui. E pisa i tangata e ava i o lato matua, i a pangale e le umia e umar lato wola. A wai e fo istangata tātou te moli mawina lava leo siusta i le ava le mi ngau i o lato tua a. Ia alai ola le ia i lunga le whangai lele. E pēr mena lenta whasoa ai. Ia oa le mea tupu mai o tele o mautinoa po o le whaaleva lea. O se winga o le taimi. I don't know if prolonging your life has a time component versus a meaningful component. Why istangata, valus furata usanga e faale longa po ania lato mena fai. Au itangata e tolus furu fase furu tele ngaluenga e fai. So pe luinga nala o tala o tele o manino le lei po le ale tu ainga totongi, reward, e maua e oe, po le taimi foi, ia po se mea tu e oe le taimi. Le maliu lele o Kobe Bryant, o le si tala na sau ilunga i le community. Whamai e le taimi e sau el tangata. Sau tangata aru furu ipu i le whale inga lele o lana o le Orange County. E te ia tangata whaelele o lana wō whaelele masani o ratu i meso koe fuka ko ipu. Le tangata e pese i e le se tangata mo i le vaaya lalangi. Le a tātou te moli mau tātou e la talata i tangata ana furu ipu i na mātou to e whatasi a ma inua mātou apa mal tangata. So o le winga lalo tala that person had a meaningful life, even though na maliu le fast food on tausanga. Versus sisi tangata o valus furu, ivas furu tausanga, ia e whaere i lopo ania lato me whai. Ia se whai asau. E mana ia, mai o sa tā tala noa momuai, ia, pe ia e tau ona ole la patatou te tertunuina to te ia pe foi la le tinu saina o mi ola tangata ai le tangata e lau te tau sia tu la fono i pe ona eta wa e pe e sa oina o le meo tangata e ava e fa a wau le tangata na ngaluenga le leina fai e fa a wau le ola o isi tangata le sitangata pe o le mea fule le e vava aia pe fuila pe o ka ua ua pe ua vave uma se o lo se sota ua se mea le leina e fai mea le soifuanga e whainga o ola ai e kam whai e wha ola ola lona winga ia te ua ia lau tilo e le o tau sanga o tangata
a o le ola le leina nga whaatino le tangata le soifuanga ma le ola. E whaawau. E whaawau. Ruinga, a o tia tata i reisanga me le linga whairi i ola. Le eise mea fule le uma kua tua ma le olanga. A o le tangata i eile na ola mai e anga le lei tangata. E mata i tū e tangata lona soifuanga. Le la pi whapere tele o mori maua isi. E ola pea lau tau tama. Pe au tau whaawawina le olanga. Winga e ola pea. Ai awha pea e o te atuare tau tama o te tau tina. Le isi si o tau e na te whaawawina winga le leina. E ua mate fo lai. E ta ilo iai. E pio re nasa o tau tilo iai. Ona o le soifuanga le tau te olai. E le o mori mawina le sa o le meo le. E vai lo tamamu lo tina fa umina ia solo. Wa tato mafo faula ile kanona o tulafono ia le wo ese mai nei tangata mai e kupito le mesa polonga ai. Masalo pe ono se la wafela fa o tangata na o ese mai e kupito le asona. Fa se fulu tau sanga o fa ono ua i le vau. E wa matau na tutupu masalo pe fai tulafono nei o miliona ma tupu la fa o tangata sala elu. Wale otoe let's say wale otoe au ngale mele o nisi tu la fono I fafato se fulu so na il temina olifia ile what's real afa pe aumenta meti peto fa peto lima e faisalato ta longa ile malai e o mai ata alo momua ele fesidi po atu la fono e mai ata alo momua o miro lava nai tu la nai wa mata nai lo listem ti felo la tu la fono o tu la fono ele ta wona o so e lungo le lanele so e lo mana tu fa pe ina le wingo le fanaunga Israel na mafua ai ona karefai ia tu la fono ia ya tonu fo inis tu la fono wale nei wana tosini ni e forsei o me ma fa o popo e stu la fono ono se la montu le basic 10 lava le one of the basic 10 so le ava ile io mantua so ela lo manatu ina lato mata itu ina le winga le o tangata e te ia woti asa ili fo so le ava ile tamali mena na ina oti papu mena na ina fano sieni le ava le fa lo matua fu mai lo lato dala tu la fono la nadado tu si foi lalo fa no me la lima I full tamana so ilo mna tu ese winga fa pena ole o mai o tu la fono nei ona o lato va ai metupu ona lato I ite le tau o le mele le building of society well sustaining o lato tangata ele fengo fia tatu tiro le yama tatu mori mawina to tele tangata o tatu feita wina o tangata yava eu stai e muli me pe la tomato ele umiri soifu le umiri ona ya na fasiringiale o pio mena tau iso kama fo aton le sileva ina Manei more sila to e o tu pulanga. I wa le la tatu o la ma mele. Ya. O le apa tante no matu ele umi fo le. No. Yeah. Well, I mean o fanaula aperam ava ine ai Hollywood a toa lava. E o ai tamalanga I o lengo le o Epstein. Isa la elu fo tamalna. O whanau fo aperamo. O le suli fo I o tangata ia. Na ve il whenga. O le winga lo tala. O le tele o le impact ma le whaawa wina o Judeo-Christian ideals and values. Ese mai nei loisi manatu. O lo whau ele tunu ne Amerika. So ia e ava I lo tama ma lo tina. Ina ia whaawa wai pia values ia. Wa le sila moanga na masa no fa nga ina li Outou Manuia afa pe o se tua
a mo se ava no te whauina i se lalolangi. Yeah. It's tawana whau whaavai lungo le manatu lea. A wā o le Philip side o le a wha pe whaiso lalolangi ne whatu le ia o le tangata e le ava i lon te mamaro tina i o le tangata na e mo le taui. Ia wai whaiwhai ale le ava i le e wai na o mai ma wipe out the society. E ia na ia wa tangata matutua me whanale le tupu ne Amerika le uwhe sili nei tangata me se la uwhe pisinisi e se value tangata matutua ia mo ina tae la tau le vao ia soa la fitu sifuto sanga talua e al te min nei le sini la tau le ina la tau me whaina le tali o la tau sanga le mu alo e se value a whapela run it e la uwhe pisinisi society o tamana le se wha au popo se added value e mua lava ave i whafo. So mena tau na whaai tete ai tātou e mawhai ona wipe out tātou pe a sui value sole o le tunu ul nei te mino lava le whaaloalo ai oe le ava oe le mingao oe i louta māma loutina i wane e le mingao i le tu i wane e violate i tu la fono le tustusia o le natu ro mea ma le si manga lo tātou wolai ia ona whano rola i o le mea lo tātou nuna foi. Ita sina me ia pe o le upu ai ar tātou a le ava. E sa o le upu a vanoa. Ia. O le anai e le ngana Peritani. Upu ar tātou pe e mātango fia fo le vaai o le taimi a e le loa i e le tama ma le tenge lona mātua. Pe le pale fo le tama ma le tina i le whanau. E iei le create ngā le cap lea, create ngā le ava lea. A e pe e a whamatala le upu e ava. O le long life lea. E whaatumu e le tua. Ina ua manino le tama ma le teine, manino le tama ma le tina. E iei le whisota inga i le vā lea. Le vā o mātua ma whanau. Io e te tau o na whaatumu le ava noa le. E whaatumu lai ai. E tasi ari me whaatumu ai na o le atua. E a fua ai la o na mau le tangatanga te whaatumua le ava lea. Pe e lo loto le tiutilo iai upone ngana. E le mawhai ala e sisia meo lalangi. O na whaatumu ina le ava lea. E sili fu lana lenga pe ali loa e matua le afo ona le va fa pale ma meni fa na e sili fu lana lenga pe ali loa e fa na ona fa tumu le vale e te tau na fa tumu le va pe ia e pe o le vale na ia o le titilo na le upu le ava sa wo le upu ava ava ma le ava i kalamai o ngana ke fula le upu ia ava le api e fisui ina lona a le ava ia o tangata ua loa lofa i le va tausia le va o le tani ma le fafini nasa a le ava ia sa ui i le upu ava noa e tatau la na i loa e tama martini ona teu le vale ona i loa la vale ma ona matu ai tasi an me loa na o le tua na te o manatuina le concepi le na le science le va space wa famila lato me fo o yela lato tosi te le atu le space nei lo le particle ya da wa mata foi science out dato a onga mena sai al dato manatu there's a nucleus and then there's electrons molecules e forma ele atom do toru fa atoms se tu va tas molecules a dato one ele nucleus ele ngata na ele protons but neutrons away from mena ta o quarks
le ngata lai le level na ia tu ane fo I living organism ele menata o le telomere o le nafa ua o isi nā tosi ese ua o I ele tamo whainga ma le su e ngā saia nisi e whamatala ai le tō whamanino nei man manatu o tū le e tele atu le awa noa e tele atu le vā e tele atu le space then there are things e o whalai mea tatou te moti noa lava o solids e wha mai saia nisi sore ka mga ngai ngale mule po ka mga ngai ngale mule mo le malo le tama nai uian whaina tu e au tu si lunga malau microphone e alane a iai o le nai ngale mule mu mena e tele atu le vāna I lo le solid o me lau whamatala I nei le tala nā o ne whapena le winga o le atua whapena le winga o le atua e tu uawa noa e tele atu lona vā nei lo le melefa mai tātou o le atua e o whai mea tātou te mauti noa I pe whamai tātou se o le atua e tu uawa noa o le atua o le atua e alofa whamai tātou o le atua whapena lona winga ia o laua tala ia se ioane iai se I whai pe sao wai o le sina mea e tele na criticize e fo ia tangata I o whawina manatu ia wa wale o toe iai se lalo langi e mawhai ona whamalosia e se isi se tasi se vanga nā ua I ele whatananga pe o le mena le oi nei tātou e le ngata la o le tō whamanino nā nā olo o whautuaina uma ia o le wana whautuaina le langi ina ua whai ele tuol tangata matuu iai le free will pese I o le winga o le atua na ave le tangata na whawai le amatanga e ia te oil filfilinga en whan e fili e anga sala aile la au ia ona watula I o mea Pem whawhan e fidi le ai e te ustai le tua ma. Au lau filinga ai o oe. O le walana ia manatu na, ia le watula I mai ele teknolosi na te mawhai ai ona whaamoi ina le nā manatu. Alan e mata mai pokalama ne ona ue fili oe e le afe ma le afe o isi pokalama na whai ona e mata I. Ale au e ki mai pokalama ne. Ona ua e fina ngalo ma lia lava iai. Ia, whatalo whatu ia whata, Imo Teresa au lele I putau. Yeah. Let's see. Request please IT Benitala by Lovemaking. Say, fa solo ele morning break. Oi. Maya ohana. Ia, lata penatul IT le mena. Ape mana ia le ava I le tamā malotina amatai whalongo ustai amal mautinoa ele tawana ave lau whaatu e ma lau whaamomoa I le tu e tasiri nā mea Reverend e whaisio na fele ia mō tātou ale tupulanga e o alain tātou turi matai le mea lava na o mātua o te awa iai e tataua a whape e awa I o mātua e te le lore wā maisi tangata mātua o te le lope whaafere le application o le mele a fo o le benefiti ele o le awa I mātua ina ia talia ina le lei oe o le benefiti e ele mea tupu pe a e awa wa fo ila a e awa I lo tama e whengu hifene e awa o le mea amata e oe versus e ala ne awa I lo tama o ne te whewhe doi ina te mena o ia tu mail whanua ia te oe e nisi mafo anga ele o tu noa la waval na e ala ona e awa ona e ia sa e lape a le awa ia tu noa I o le mea lo whaia in and of itself ia le ngata I o na mātua ai a te o le awa ia I loa awa I tangata uma Io ua pio le mea na le ua mātauina e tuli mata ia o ai o e lau ua watu ia o e te loka mā
Pe o mea na o le tula I nei ona po. E nei aso. O le whaitaunga le new generation e sau. I le maumawina le taimi e a foi e vai foi listangata. E a vai listangata matua. Na o lona ia inner circle. Lona ia tono lona li o whale ainga. E longa se aval na mea. Eo, a wila le winga na le tala. Wa o le sila o le sila tau si unga o le aval na o le ava oe ia te oe. Ia e ava I lo matua, ia e ava I tangata matua. Ia le. Wa a ele mwhailana e ava ia te oe. Ne tu wava noa ia te oe. Ne wha mangalo oe ia te oe. Ia te wherua ia la ala tūle. Le tau I tua. Pe le to I le tua o le menanga le angaina e whaia fo I lo uso. Ia te le mwhain wha mangalo ina. E pe o le winga le nao o manta upu nei. So e pe ona whai atu o lisi lea, let's say o lisi lea tio ata I le tatu pokalama. Lea o le ute mai tau wina, lea la asa wali nei le tau sangama le afa o fofola atu. Ia Outou Manuia. O le manuia e le avatua I nei, a pe langa atu I nei manatu. E o whaila le mea lea, le utatu tala noi. Ia awa I lo tamama lo tina I wha lewa le vai o waso. Ia ona na whamatalaina le tala ia na manu. Na manu e te tai ausuria e malosi fafo tele ana upu to tele tangata e tautuaina ia lona matai ia e mau le pela. So seisi lava la o lo whapeaina. O le fufo lava o le loto maulalo. O le fufo lava o le ta'u o le talamoni. O le fufo lava o le tofu whaafitu I le oritana. Wa pese le winga na me ata tō mantuaina le tala na tawala mai le whaola tanga le atua le tene polonga. Tawala mai fo I le perfetta au kiasa. O le kia mal te tala na I le loto na manu. Ina ua maua lalo lavalo na loto. Ina ua wha maua lalo e ia lo na loto. Ina ua sili atu le toa na te pūlea lo na loto na ilo le toa na te a ea le olo. O ina ana te aile le pela mai ana manu. Ia pengo fia tala o pinga tua. Ia ta pina e whamatalaina futi tala ia lota. Mana tua futi tala ia lota. O le alama fu anga na toe liu masima I al tu lua lota. Po le mea ana whape whaawau le mea lea. Awau o le toe fo I o lota malana whanau tene. Na tupunga I moapi. Moapi le na sauai le amata me le ngafa. Le ngafa le o le. E kaki kamwhaia e kamwhaia e tu whaatasia mea I e whamatala me le whengenga tuai. Po le ale paso le a mai mo tangata au unga e whaitaulanga I le atua. So e le So o le winga lo fesili o le alme o liu masima ai ia tupu ia le tolu o lota o le fesili o le alme wala ia na au ia le o la fesili po le ala vale me wala ina to e liu masima I to fine wa nala liu masima ona wa vai tu pio io e po walu lo na loto I tu na pio le nata e mala malama ia e po le alme na leina le tustala tanta tu sierta e se ale mea walina le whaawawina le ainga le o lota po le mea ai longa e tue whanau le whawhine ia lota ia o na li liwa e leo lota I lana whanau pe e matanga so le vai al tangata le vai ala ia le atua well o le whaonga ina le atua o le vai o le tangata o le sina mea winga esea e winga ese ale whaonga ina le tua o le vai o tangata. Ina ua
salamo ina ua loto maulalo ina ua pulea lona loto na ilo le whaamoe a ele olo. Io Manaia e la utilitilo wale pe u te lean whapea isi ma fufonga tāwa vai isi o mea na o mea whawhenginga tuai. Mea au I le vali mai ai le mea lea. Wa aila le mea ua ye neil sayanisi. O le mena le tu le ia le manatu le ua taatele ne o diversity. Ona ea. Ona e whai mai o le mea nana whai e lota mo nā whawhine. I le anga. Atonu le lei se teimi nei. Ai le anga. Le se teimi le lei. Well, long term. So I have aila ia e u lava ina wipe out ia tangata na, which eventually lava na wipe out. Wale utu ein tangata moapi ne vai teimi ma. So amalgamated uma ia tangata. Mena leo o tu le ia nei el sayanisi. Leo wa ia tu nei le sayanisi. E ale wing o particles leng nai a tutusa telefoi. Ua le iso lato ua ngā. E te iau pepe e fwa elele. Te iau pepe. A ese particle ese lona vibration ma lesi particle. Ia ol mela nai mānei. E tupu mola. Me whala nā le tu lei e foi. Ia le tō whamanino le nā I corporations. Diversity. Ia. Me whanā lea leo no tau sisi pe lawal tātou ngana. Leanga a leisa a ta whero lawal tātou ngana. Io lal tātou me ave il bati. Leisa tātou me ave il bati. Ia, tāpise au. Ia, la tātou tāpise leo n whao matula I o tātou pokalame lisi tu.
le segment mun muli la le al tatou po kalama I Outou Manuia whaapoponga il never yaso. Ia pe o current event. Current event. E leo to e pōmala ia le palota a le tunu ia November le astoru. Le sodu o le yaso lea. So o le stime to e whaila tatou po kalama. Ia o manino po o ia Palestine. I le malo Amerika le ngatala I le pito ilunga ia alo ia fo I le tele o isi tula fono proposition mo le Stato California ia whapena fo isi down ballot I le stete o le awhai uina uma ia November le stolu so o mela nai mo I latou lo whafonga mai fo I mamao ia whimna mia fo I lawa tatou ia talo sanga me se tatou ia no fo I California ia me se fo I ia malo Amerika awai pese I o le mea o tupu a mawhatua o le atu nuu le nei ia o fulu o I Samoa ia lolangi ato so e pe o le winga nai mena e se le tāua o le Samoa ia I nei I le awai whainga balota langa o tangata e fili I tatou po Biden po Trump o ia le nā o le a va ia le tunu malosi le nei mo le sifatau sanga so ona o le tatou prokalama lava non-partisan no whala tangata mlana ia filfilinga e le vāo e mele tua e whimna mea palota o tatou ia aso lua le vaso lea Ale a se o le auta le vaenga lea. ia Ia o lau sunga fo isa e tamo e le palota le nei I vaenga matatu I la loma vaenga ofisa. Ia o lau sunga fo I o le Democrat. Ale ala sau sila misi I le taimi le nei o le vevesi o tangata o le whapea mai nisi a tu mai Biden o Biden pe e tai in nga I whakomenisi lana ai. Io e whapea nisi o le mea lea makua le fia I sainga ia Trump. O ne pi o Trump lea ua nga koe tau fia nisi vaenga sainga leo o mai lea tunu na nei. Ia o le ala bala sau sila. Io e wha tangata whai se au. Ia matangata fo isa anga I vaenga whau whai. Na sau sila I le mea lea utura I mai lumana I le palota. O whea te tau o na nga I tangata palota. Pio na e tau. ia e pe o le winga alea tatou platform it depends on a lot of things we sao no for yo I'm a registered Democrat so lo una party mai o le tangata le matou te tule ina nei o Joe Biden. Kamala Harris so e pete I o tangata na ia o la palota ia a ua ele vese ele lava no tilo po ame lava ai ia I Republicans wa ele o mauti no for Republicans pe the donato e sapsapa ia Donald Trump ona pese I nala na sapsapa ia lato ona ele lato manatu ele o se Democrat ia le o vai tu nei ia ele Republican ele Democrat e pese ia pule ale tama ia le fingo o le lao lona va pe mena le o finga tai nei ia le palota so o te lana ia o war Republicans e pe ia tau fiola to wisu e palota ia Donald Trump e we can pese ia o mena le o fai nei ia ele fingo fie ma e wale whaongai ne le tuo systems ia tangata o mai lona fina ngalo leanga na o palota ia Hillary le lua fisfulu ono ia te ua malo Donald Trump ia o lau tilo ia it's not really as bad as people say wa o vai au ia o for I Republicans ia o le leia lato ngā ruenga o waru lunga la lato 401k e mfamela lato tasole manga yari sole le o kalo sia tu datu dama muliswa tausan so e pe olangi so fuana o te loa le tu la fo ine le tu le nei tu no a ofidi fili le tu no i lato
ta i le lua fesfulu no mai lo mana tu le fa pena fo na tu la fa pena fo na le tu la fo le tu palota nei at sta wan fele tatu talsa tatu tu li vai pe we allow no tatu ma to Democrats ai va ia po le ale mele le mo le tunu o le meo te fa afta ia o lo ia there's a process in this country ai umaro lava le si fale ia na le to qualify lola ia to palota mo Donald Trump to sirina me le tau ai le sistema ni tunu le limitation o tangata iau le si e whamanino an lau sunga le whenga le vaenga le o palota pila o le palota talu ai e sau e mamau le malo Hillary le palota lau tele si e whamanino le ese senga o palota lau tele ia ma palota le na mafuai o na man pole hali ese senga o whare palota i so you're talking about the Electoral College. So the Electoral College pe o ilato mo ia na palota i fidia le plestene. Ma to fuala stete malato electorals. E fa vai lungo lo te leo lato tangata. O le electoral votes lave fimna mi e plestene lu se la fitus fur. Lu se fitus fur o le afale na o electoral vote lo iai. Electoral vote lima se lau fast food fa pela maua le tangata luas lau fitus food tangata na malo so ila tola na fit filinga na o mafu angala ala na fa pena na fa faule le palota le tunu nei one e popole le tunu ne te ua leo te tele tangata leo te tele a tau mia ai tangata leo laiti o tato vai fai fono ia fai o tangata le leila na utu vangana ma leo te leila na microphone e pesi o tangata na e tele ina fao e sak in uma tamana le oxen e ia na se ai alu uma ia le oxen mo istangata o le electoral college la na tu itu tonu e tua ao le tunu ina o ni fa peina o ni tau el o malo si tangata vai o lona winga o mea o le whaavaile me amtanga. O whaavaile me amtanga. So... Iai se teimina tu e sui ai le whaavaile. It is te. O le ua te le nei le amplify ina o le whaavaile na. Ona ua iei le mele na. Ona ua ese a le 2 miliona e sidi e palota Hillary Clinton. Ai pangale. E sau le electoral college te malo ia Donald Trump. E pei e kau le fitau i le wa ai wharatino le mea fu le o le whaitau atu lungo le mepe mu atoa a saunga ia le palota la tu e filifilia le presidente e whaisima mau le wa mo oil so well o le si nā value le tunu nei o le ale value le tunu nei le si se tu wha maunga we're not a monarchy no one is above the law. O isina fa upuina o values o le tunu nei o ia you're not above the law. E o al blestene le. E ese mai la mai le totalitarian regime. Isi tunu e totala tasil tangata la Putin lele tutia tols futo sanga o blestene la volusia. Ele sauce me fa penai nei. Lang lema popular la to process. Ele umi foi o tolo i laro tangata. O le sina me le tunu nei. Yo, le sina value le tunu nei. O foi le sa kiupa. I fidel. Ola se umi o. Yo. Ele tupus me va penai nei. So, a tato aini in most recent history o le Bush, eliminata o le Bush regime. Ya sawa ia Obama tongi fafona me Obama o le mena mana ia le tunu ne Amerika. Ele foi sei e umi o mativa. A fa pela vetula e mai tupulanga mana e tosole le va inga dai. Ma build up the capacity ma fana. Na tatala no fo item o mobile data proclama. E lo motino e tula e mai se tamasa mo e plestene o le tunu nei. There's a possibility. Tala no ai le il se prediction a PM fan sao
whanu tala noa te mio i lau i o lau dream le ngā i se sā moa tūlai mai le i le mana a oina te loa pe umatu le tatou ngā tupulanga i mai whanau ai ai se teimi ona lelo tatu lore te leo sa o tonga nei atunu e le na tama pa e tūlai mai ua ne nefu nei le vaai ona ua tele o palota e whaatupeina e le au mau mea. Mena wale ona ne nefu ai. E uwha palota le na o tau vaai. O ane la tupena ma ua liu ai le vai. Ua le manino ai ia leo laiti e o loo moi. E ua wha leo te tele la tō ia leo pepelu. Leo sese. Ia e wha awawai la ia le mena. So fimna mia ia tal sanga mol palota il vai aso lea. Afa pefo e tele palota. Ia wa taun palota. No man ma palota a ma tele ior malolonga. Afa pefo la uman e palota. Ia le me tauna fight between now and Tuesday. O le encourage istanga tol to wainga. Se uman e palota. O afete palota. So mena tauna fight le ngatala i California. E mostete umalama. And it's funny, something as insignificant as that, ai ala mai finangalo le tua. So o towia Kirsiano ife mai. Se le sa i finangalo le tua. Le tu fatu nai ate o le isi aunga o le finangalo le tua. E le ta ua o le osio o e le solua. Ina ia fidi e o le plestene o le malo Amerika. Fai i lau sunga ke i ua e iai se suinga i lau titila le maro nei e ke ua sa ua fully ua pa Trump e iai se suinga o le ao no turai mai ele tele ele tele wa afapela e pole alfina ngalo le tua ele tu lai mai ia Donald Trump ia ona tu lai male o Biden le Democratic pe ia ona onto fa wa fo ile yo policies for your Obama ia le ngata lai lunga le level na ia ai ele lopo fe alu ia le senate wa me fai fo ona ona Filipi lunga ia ele Filipi longa ia lalo le siname ia Alicia me o te loa ile te lese swinga ono le o paso lo te ana paso nei na tautoa ia Amy Cohen Barrett if I'm a justice Chief Justice of Supreme Court o le la o til tai la le whamasino le conservative so le winga la tala na o policies umalava le Republican le a codify ma sapsapa ele tu la fono mawalungo le tunu nei Supreme Court Supreme Court so por ala valale tau mafai o e sui ia ale ana wa ia mate tele na finga tau na lue e foi se longa ministro pulanga na mfaile na lue so mena vasone ole si mele na tupuile well onena na matai le big tech hearing o vala au mai ia senator i plestenio Twitter, Facebook, Google, vanga yo Jack Dorsey, Mark Zuckerberg, Pimchai, Sundar Pichai. Eu atu e festal no. Ona fai atu la io senator i ta io platforms ya soli. Ele o le leil whainga o tō tangata i a tō platforms ia. So o le vaenga lao tu la fono e talano ino le section 230. Mai whapea le au te lenga o le section 230 e avatu ele whatananga i ate o tō internet providers, platforms. E lave ina mai ai o tō, so avatu whatananga i ate o tō e encourage o tō le free speech, number one. Melo no lua, you're not liable. Mo me la fai lunga tangata. So fateta inga afa pe fai sa tato talanoanga very recent example le kidnapping no le ko vanal na yo le fai umai lungo Facebook yo le communication le nei
o le section 230 la e watu e le ava noa ma le whatananga e encourage ele mena at the same time ele liable o tō pe a whaonga o tō whatamanu e kidnap ele ko vana face solitu la whanuma kidnap le ko vana Michigan o mela na lenta la noina nei ia o atu ro foi la ia la foi bisinisi na finau la i ole mena ma la to finau fa mela la to tala e te lo o le sakrotonga na mai le section 230 ia ma to i te usanga tools fu le ua numela tasi e America i le technology i le ngata i o tatou lau whanua ma territories ia fa pena foi lo langi awa le ua tū mai i nei i le tamau a inga o le lalolangi ona o le section 230 ma la mātou whaatufunga ina o le whatamanu lea e toli e manuia mo ro tatou atunu Whainga e koe elaborate like kia anga i le 230, section 230. Io so ole e pe ole winga na section 230 or section 230 e encourage ai ia internet providers e allow the free speech por alava pe fai sau tala palau vale pe se pusai lungo le e fatangal mena a mela utupu a matau na su e tangata ia le platform fa mai sole le tauna fatangal mele le wa faina ai mato le wa insulted ai mato you know from my section 230 le liable o to le mena o la to wa me o to e faia paipa o le tato fale e po ia la shooting le cocaine to tono paipa le sala o to o paipa o paipa o le content la le ala tu tono ia mela na faina faina i tangata fa me tu la fono ele a faina o to le wa faina tangata ele tu e ina paipa e tu e ina le content ale sila mena le sila mena fa le 230 e pese ina yele fatananga le na a watu ai ia le fatananga i platforms ia e pure la tope po ame tu tono ame e tu i fafo it's called a Good Samaritan moderation of content Good Samaritan moderation of content e pese i whangala tole metaphor na o Samarianga le lei fili o tō Google, Facebook, po fair content. It's down to ilunga. Yeah, fair content leai. Sexual harassment content leai. Ata o tangata ia fasioti. Yeah. O tu ilunga mena. It's Good Samaritan content. Mela o tupu o le ngata lai na tongi umai fafo mena. O tongi I fafoma political advertisement, misinformation. O te la lai na whai alvangal mena na ua fesiting ia I lola e mela nale na file hearing on nei le senator pele ua have they gone too far I le policing o le content mana ia very interesting sunga le whenga onga e pei o platforms ia I le ngata o Amerika ia ai pei o platforms ia o le lau ke controllinga lolangi o lea lai fōringa mai I le nei lawa tunu. O lea tunu o sa autonga. E lau ke leo matua sai tia platforms here for control. E pi na o le avea o latu whautuanga o le mele e au ire ai. Tauna ave ese le mele tauna ia palasi la isi a tunu o lalang. Ele mo se sa lo tonga plat ia le ka ke silofia umalalang ia o koko Facebook e pio kama ia o le a le pi tu wa vanua la le section 230 e lo ke le o ese control malasi la so to io wa le fina nga o fi business ia ma pleston o Google ma Twitter ma le Facebook o le mafuanga le ale na tupu na wala le mei nei ona le fatananga le ona o salotonga le le wala yo na lanu umalo langi ya tato me fenga renga ia ona le fatanga nei me le fina we nei ia senators le wa final te lo tanga te fo isime o tau fi o to te tala isime so le ala me tau na fai
So le hearing la na le sa fai nei atonu e te tangata le mafafo tele i le tāua le mena. Le tāua ia. O te whatu tala i le platform le whain tatu tala noa. Awa o le platform ai o le platform le Facebook. A wai e whai la teimi o tāofi mai e tatu. O te ropo tāofi mai tono Facebook, o tāofi mai algorithms. O lo vava aia mea. A whairo lava sina upu alert ai whaile le i le system. Ia ona to maunu rola i o le mea ma tāofi ofi paipa. So... Wa iri te minga anga me sa mo ine yo taro sanga ina le Facebook foi sa ringo rata le ngo ya olapi pe i fa pena ya mai le mana tu sa mo ele pe ele anga ia le official Facebook ine ma pe ele mana ia le latu vai Ona le ui le wala mea. Ele e mawhaina whaatonu mai se mahaloi whawhoi. It's a company America. Ai e stangata whaatonu e lato. E whaisa lato whaatonu nga le White House. Ona whaatonu ele le White House ia mea. Me la nā le ona whaia nei. O lera well protected la platforms ia. E wa ai me lalangi. No winga kaunga o peona e ta ua tauna ui le alau mea. Ele mai sa o i platforms ia. E alura i le White House. Io e pefa pe mana e te pe atu me lunga i nei. Okay. E o ai. Mana le ta Io so so kala on mena ta wai le ia o ta i le lei i tu tonu o malo. Wa a fa pe a la tu le ta i ona na fundla na campaign e company ia. Ia la tu a alu alu. E fa se mana tu a lape. E alo am fa na per foi. A latu se tangata fo alele le o le sau malona manatu ia manuia le tunu. E le ngata i datu tupulanga a o whanau fo ima whanau o lo whai mai. O me malosila mena. Me malosila mena na whawel nei atunu. Mena na whawel nei atunu. No taxation without representation. O fo ite leave me alone, don't tell me what to do. So if a penale ma te va ai fu lava lai le winga wa mato food bank e mai e pese e cater mato tangata na a le me o mato i loa. They don't really need us. We really need them. Fa penale winga o le fevalo filima le a sau fu ia le sa fa le pamu e ta umai le lisi a fa peti fi so soni mai ia o le lisi le nei o me te so soni mai ja o mero le AC o se mea maua lunga tele o se mea it's a very significant or you want to help me well why don't you let me show you how to help me I think o le sina transformation tauna ia atunu u vai o le e ta uta to le vai ia ele le fa pena fina ngalo le tu e tauna o ia tato finga malo mo finga tunu il menna le ai te le sa with so soni ma ia te au so that way you can feel good tauna if so soni ma ia te au based on my needs for you so I can feel good sa mo tu le laina it's below their dignity so le mela fai manto o te mo fai ni awala e tu le tu e tu after hours e le tu le laina ia mori ia inga o le treatment le now should that do to no le nga tato wa ia e to fei tu o tangata so no vai mo buli ala o fesili Reverend molo au ka ia vai le ka kala ngoi me fa pokiki le si vaenga le o lau profession le uma sanita to o le tu la mai o le sui le palota fa pe o le finangalo le o le tu la tu la ofisilia nga i ta tu fa lenga i la usile sila fa le tua i fa fai fe au po ia tu la mai fa pe ia o le finangalo nga le tu o tali nga le tu ia le asa usile sila i le pe masan ye tu e tu la mai loa ia Trump ia pe ia ta ia mai o le tali mai le tu ia pe o sau ba ai fa fai fe au ra le vanga le ia pe
ma whaalore. Io. Ia ua tā ua fo i tātou pokalama I te mi ua whano. Oi ea se na te ilo le fina ngaro le tu. A whapea fo I whaari le tua I a te oe ma ta umailo na fina ngalo. Ona ua I a loto lava I ai. Le mwhai na wha maro si le fina ngalo le tua ono se meo mna o I e tangata. So e tala noa ma le awa I le melna ma e pau le vai se tanga I po le ale well le mela I le tangata so one of the biggest questions is, do you believe in God? An appropriate answer is, I act as if I do. So tu pepe ia po pe te tonu I le tua oi lo. Ai ata wa ai atu o e sau ma se whaalumanga o awe lau se furua I o whai sau tau langa I e matitiva o so soani na homeless. Ona o I ite lea I pea te tari tonu I le tua. Pea te iloa le tua, pea te whaaloalo I le tua, pea I se malosi e sili atu nei lolo malosi. Ia alfina ngalo le tua oi e iloa. Oi e iloa alfina ngalo le tua. A pito sili lava ona o le te pito sili lava ona o cynical. Pe a whai mai mauti noa se isi. Io o alfina ngalo leo le tua. Mo tātou e Kirsiano, o le whaali au pito sili na mauti noa. O le whaali mai o le tui lo nalo Iesu Kiriso. O I nana manino ai, lana whaali mai ai tātou. Lua whetau sanga taruai. Ia, o te manatu ole a whaamau e fo I le tātou la langa. Vene ia wanoe mo te le tuai whaaftai ai lātou o lo mwhaiona ki mai au tau la au le tātou whaapoponga le neva yaso. O le pokalama I Outou Manuia. A whapefo I eise upu ua sala, ia whamangalo le o ona. Ia o te minei e manuia tele, whaasausonga al tātou tunu, iso se mea ro nopia I airo tātou tunu. I whinangalo le tua. O lo tō o ono Misipouena Tagaloa le nei, ma I Outou Manuia. Pui pui oh
This is the story of my warrior.